ndine kana kiyendewe ne mbandi kana kiyendewe maundu mambandi muno pe maundu ta mundu ume wailite kwika right ukethe akibeti keke kwa bandu bekwikata bandu beusula by the way aka ayinge ila mona akaingi mendete aini mambandi nane aume yumendete aini mamanda anzia aume niki mundu mukai wendete okathiwa no kukathia to dimbos drena kele tu ino kukathia kele tu gundu kena ngelezi ilisi ya sporti yani zindu izi aume mateze aka yes zindu izi tu ma kama attractiwa ne aume mambandi na nisiyo tu ma no yeze kwethienda kwa associate wanake pyo na kwanza no risk koti ya ndanzini pe ibeti mbinge nyeneze ibeti taita to ina itano si ayemaniwa na aume no ndo ndanzini okay kwe kumaanisha peke ndo kibeti keki ulaka bawe peke bandu uzula ba no yuta mundu mwa ile ikata no ebundi sio kadi ya kibeti chako ebundi sio tabia kibeti chako ndo kina ngele nzio ebundi sio kadi ya kibeti chako ndo kina tomato tuzio ya kwa lazima tio kibindi ndugu naye kibindi ndugu naye kibindi buno mpaka ze yes undu chaungama nejo yes undu kienda yala kama tukange mwendo ukaye wake kadhi yondu kienda gitimba kizio wake kadhi yondu tumetho twacho tuile twangololi imejawo inde mwegie ibetizie nuziambe yotane zya nandu mandanzi mundu slim mwaga ibetizie nuziambe yakwe tuteto tuzetu yinwa nandu mandanzi Oyeza kwezi ya wadi wake ni wa Maria wa gwadu kibeti ke inoka dala na kwanza no kiambe no kiongozi kitungu kwanza pe wadi kingezi wadi wa Maria pe wadi ne skulu we wangwata na kiliane na wadi singe ndoko ne kwanza ngo webea tena tendelia yano yewa by the way wadi atina yano yewa mundu umeikuya nukuya nondo wako kaze wadi usundu aba ukitu oba letio ne mwana onge bandu tomba mabali bandu tomba mabali wizi mwana ozi wakwatikia baloka na lafu papi kana simu kono letio ne wadi usundu onge wenzani Ezani zeu by the way mundi wandale kendo yes ezani zitu ongewe anoto yo kibeti nengo izi we no ibundi sie kibeti tadi chasukwa uyuko ikitabyondo kisuketwe neza ekaikwentu kwetela ibeti zie wende to inzio yinenwa nando mambandi kibeti kitabyondo utono nywa sumu nondo wacho oweze ndo yuwano wacho oweze ndo kwa undu ukakita yao kakia nyinyanga nyo andia nyene kitogwa oweze ndo kwa utwana unyo ona chaunguze na mokazi na indi kumbe nya mutunga na manoisa memoja ngwite kumbe na maya ngwane imejamo yo lakini tia iwe kana utuma nusu kutinda wita wewe okali kilite kibeti no je umalo ko bage yewe katombia le chawadi ke yewe kana ni kwako na wadi yako na wadi na niweze kana ni kwa ini yako nambadi zia ibeti na kuanga hizi amakinya mabole bole iko na uyewe azia ukamama sio nde iba no kasitend uenda leuweva ibeti ziene sio nde sitend mba uenda leuweva maleu ni manata neli no kibeti kienda kiwo ubaide nikienda mbogie maleu neli ai oeze kaseme lakini ikena osisia kana ai ndo nambosa mama tiamboti Dubai ni kose yaboti angandi ado hivi dozi kufurahisha au ni mwewa ni vitu za kufurahisha tu au ni mwewa pe kwa dikanga wa Maria winete aitie tu mange itandolwa usaba ni kwa muli na maika masafu mange itandolwa tu ize itandolwa na ngima yani maisha asu ni mo ibetizi kwenda na yukebeti ela chewe kawadi kasiota kaukainwa chosa kikeyekia ba huyu ukaja akili ni kwake yu wajuzu inaitwa ngena lakini ayeyekia ni wengena na ayegwa moyo na ayenda mwini usu no yede ayu kwanza wewe akwatange wewe mwini usu na ewolo enda ndukezo motabia beautiful wandi jama de nani eda ka akili aye baka lipstick imwe ndu we mundu mukawe ule sindu isu we bakiti lipstick tamba ziendo isu bya tonuza anda kame ndo aisokole kibeti cha kuendata switi wako uendata switi omonde uendata no tata edukirezia mwini akakolia kana uendata na umanailo kiokone silagu ngolone imagine ngolonga betavyo kinyo inga betavyo yiyu nyoje katheka kwenye nikenda wete tuendata mwema uendata mwitu amwinde uendata ngona tuediata kila chamo ye withiwe wisi mumo we betavyo you see lakini na agua rise wakwa ni wendo wangonye
Situ wendata. Mwetu ya mwinde wendata. Yes. Na kuna noizo mukuli ya kana kuma na utwani myake liwe wendata. Kana we wendata we. Nyele na mbeza nendo kumiene viwe tenda. Kana weta wendata. Yes. Indi ulawa iti. Lakini na kwe. Tio geni. Mbeza kwa mutongo izide na beta itingwa shidai we. Kwa mutongo. Hai. Yue ndiye nudu kumie we ya waku nuwe viwe we ya watenda ya kuya milioni 5 ni we viwe. We na gele tukeba hanomba. Ukoka kulie kana wendata ma. The problem is. Mwetu ya mudhonua wendata. Aume makwata mbeza makweti yona tungi kando. Yes. Hiyo ndio shida. Yeah. Then why? Nona dhina na mundu mukoyu. Yes. Kwa nini unamwacha? Yeah. Na niwe zipe kindu wailota biyaka. Aume mas. Bai kibeti cha kuka kisa ubya nesa wana cheka no usu. Exactly, usu e kuuza. No we? No usu. Yeah. Tina so, no. Yide na wa aume ni kwede ya e. Kibeti keke ba nomba. Na mundu mukola we ba yanza. Yunenda kunenga tofauti ya kibeti keke ba nomba. Na mundu muka wenza. Na mundu muka we ba yanza. Aume matona. Kibeti keke ba nomba. Kina duties ya kweka. Kibeti keke ba nomba kuma chamuka. Kikwati senge waya kuseubya nomba. Kikwati senge waya kuseubya siana. Kikwati senge waya kuseubya omusi na kukumba nyata mundu ume. Na weso because asi akuma aluko asi tasa na asi akuma aluka. Kibeti keke tanesa kubendwa kuma kuketanesa umya mwe wa duty zila ke odokuma keka tweka okele tukaba unyomba you see lakini mundu ume au maluka bayanza aide ikomana na kele tukange ko kamuka kwacha kayina duties ke kweka kamuka kwacha ne kuthamba yes kaibo wangu aikekete mbwa kamuka kwacha ikuthamba kwipodoa na kumaluka tukutane wapi tukunywe coffee wapi moithi moinywa coffee na kele tukau uyithi anikambe ya kukathia tawe mundu ume nike ukukathia kwanza yuwe amwetea leuba mesane kwanza we know we so kanengelelia kisiko kali utabiondo we gentleman you such a gentleman you know ziendo isu kebeti bano mbake ina sasa ya kutabia kikwa jikonja ako busy sana ananyonyesha mara nafua nguo mafia mtoto no kumandondo kukumba nyota mutumia huu maluke wili oneza kwa chipa ngulilogia tu but hauwezi mkumbuka hauwezi unasahau au memeka akolo au metukadhi ando